इम्फाल की मनुंग द लैबा मफम खरदा मियोय खरना इनर लाइन परमिट सादुना चावना सेंदान लंबी चथरे हाइबा पाव मा फंगबदगी मणिपुर पुलिस की टीम अमना इम्फाल की नमदोलोंग खुल की मफम खरदा थीबा हुंबगी थबक चथबदा इनर लाइन परमिट सारगा पिरंबा मियोय तरा फागप नमखरे फागलब मियोय सिंह अदुदी कचुंगाई दांगमई चई कुंथ्रागा मंगा गोलमई लिविंगसन चई कुंथ्रागा तरुक सोनू कुमार चई कुंगा मंगा सोतु कुमार चई कुंगा मरी छवाईजम चुरचंद्र सिंह चही कुनग तरेट मोयरांगथेम प्रियो सिंह चही कुंथ्रा एरिस असेम चही कुनग हुमदोय प्रवीण कुमार गुप्ता चही कुनग मापन कामलेश कुमार वर्मा चही निफुग मंगा अमदी साइरोम सोइता प्रिया चही कुंथ्रागा निपानी हाइरी मखोय तरामक मखाताना वाहंग पाहुंग चथनबा पुलिस कस्टडीदा नुमित निपानी थमननबा रिमा लौथखरे ngarang manipur gi chief minister n biren singna asigumba asaba permit yonbagi thabak chawna jathaba thengnare masida labor department ki ldc amachu chenarambadagi phagat pa leire makha tana thiganaba special investigation team sit semle haina pawmi singda phongdokpa leikrabani manipur police amadi indian army gi apunba team amana ngarang imphal east district ki thamna pukpi uyok chingda थीब हुंबगी थबक चथबदा यामलबा खुचु खुलाई क्या फागत पंगमख्रे फागलबा खुलाई सिंह अदुदी लॉन्ग रेंज मोटा तराग हुमदोय बर्मिस आयरन रोड आईडी मरी बर्मिस आईडी कुनगा मरी मॉडिफाइड लेथोड ग्रेनेड लॉन्चर अमा आईएसके G3 राइफल अमा मैगजीन अमा जापानीज 303 राइफल अमा मैगजीन का कोनना .303 राइफल अमा इम्प्रोवाइज 303 राइफल मरी .22 पिस्तौल अमगा मैगजीन अमगा ISE 36 grenade ama local ID ama nomai maru round chamaga taraga manga Chinese radio set ani lethod grenade ki ahangba case manga pompi bongi ahangba sel mari gani hari lagliba august taraga mathoida lebak sinmada amuk nongna han pakthokadoriba net PG exam asigi center imphal dagi kakthakhibabu yangsen binaba Union Health Minister JP Nadada Manipur ki Chief Minister N Biren Singhana aiba chirol thaduna taksin khre masigi mathakta Chief Minister N Biren na telephone ki khuthangda Union Minister JP Nadada su hakthengna na wari sanakhi N Biren Singhana ikhiba chirol aduda haujik Manipur ki law and order ki fibam center na ngak laitna kumna senabi badagi hanadagi fibam yamna phagale athuba matamda mahausa ki punsida hanjilap ngamlagani haina pankibaga loinana hanadagi net PG ki exam center imphal da pangthoktuna lakhi adubu hadakta National Board of Examinations in Medical Sciences ki maikidagi imphal ki center asi amu kakthal lakhibani haujik national highway singda mairoi kya chathok sin tawda khudong cha da leiba loinana manipur ki mapanda chatpa matamda plane ki ticket kakpada sel thumgi awaba leiba maramna Ministry of Home Affairs ki maikidagi pirakhiba senthang sing aduna State asida exam center oina bathabak khudima paikhat paloire maram asina imphal gi center asibu amuk hanna lahen binaba union minister gi pungning cherol adra chief minister N Biren na chingsin ki Thobal district ki Lilong police station gi manung channel leiba nganglo tera logi lambi da miwe ama ngarang numidam pung tararom tarakpada masak khangdaba singna makhong ani makta nomaina kaplaga hundok lamle Police tagi phangba pawgi matung ina miyoy adu Imphal East District ki hata golapati maning lekai lane number 7 dagi MD Abdul Salam sai kunthra ga taret apokpa Haji Abdul Qadir alias ito kawi hairi ma ki makhong ani maki khubomda nomai maru ani pan badagi lilong da leiba Nur Hospital da pukatuna laikan nari maha kanana karigi damak thawainana kaplam libano haiba khangba ngamdri adubu haukiba numit kharani gi mamangda masak khangdaba khulai paiba miyoi sing mayai kaba chinjak yonthong yonsin tawbaga mari leinana pharaga warak lambagi tawdok amasu laikhrabani hairi apunba soro khaibam sagai trustna sagai asigi sagai cha singi marakta ka hena awaba imung singda mateng panglapagi saruk ama oina haukiba chahigi me ahungi kanglup ki landa churachampur khuga tampakta mayum makai maina tumna thadok pikraba matungda haujik mekola gulab higher secondary school kodom popi da hangliba relief camp da leiriba ranbir sora khaibam da lupa lising tara mari mateng pangkhre ranbir sora khaibam BP stroke tawkhibadagi
wheelchair gi mating natana lengba otpa ngamdre mag nongmada hidak makal mari rom chadun leibani adubu hidak langthak leinaba paisa leitabadagi wakhal wana leire haiba paw tabadagi khudakta trust ki member singna paisa khaigan naduna mating pangkibani temang khongset adura saru yakiba trust asigi convener ojit soro khaibamna phungdok kibada kanglup ki lan asina mayum makai maina tumna thadoktuna lal thum kaya mang takraba miyoi sing ayamba pungning wakhal nungaitana relief camp sing de leiri ba miyoi sing asida miyamna matam chana mateng panglabadi relief camp da masa mathanta sijaba yauriba si kanma ngamgani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯊꯥꯡ ꯁꯨꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯕꯨꯡ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕꯗꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯒꯨꯂꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 5-10ꯗꯁꯨ 3-4ꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Assam Police na lalhawba muthanaba lokholakpa khongthang amagi matungina numit kharani asida yamlaba afaba makalgi kuchu kulai kaya Assam gi Chirang district gi phagatpa ngamle haina Assam gi Director General of Police Gyanendra Pratap Singh na phongdokre DGP asina microblogging site X ta thagalakiba post amada ngarang Chirang district gi rifle taraga nithoiga revolver mangaga phagatpa ngamle hairi makha tana Assam dagi lalawba maru phangna muthatnaba leptana khulai sing phagat kigani hairi panbayai madudi sagolse numitasu Assam Police na district asimakta dagi afaba makhalgi AK rifle ani revolver ama loinana wireless set sing amadi numai maru kaya phagat pachu laikhrabani Bangladesh amadi India ga ngumkhai yumthang nariba Meghalaya romda lam koiba miyoi khara yauna India Nepal amadi Bhutan dagi mairoi punna chamri ga sumna manga tekta kaidana Bangladesh dagi Meghalaya da thunglakre haina Meghalaya gi Chief Minister Conrad K Sangmana ngarang phongdokre Sangmana haikibada hauji Bangladesh ta kota piba yani yaroi haiba wafam dagi Bangladesh ta chauna mairoi singi marakta mungnaba tholakpadagi mairoi kaya sirakpa yawbadagi leibak aduda lairik tamdun leiba malegi mafam kaya dagi mairoi kaya chenthon narakpa haunare Bangladesh ki chenthорактuna Meghalaya da thunglariba mairoi sing ase ayamana Bhutan amadi Nepal dagini masiga loinana India macha kaya amasu yauri mairoi kaya asigdamak Meghalaya government na Bangladesh ta leiriba Meghalaya macha singna mateng launabagdamak helpline number 1800-345-3644 ama hangdoktuna thamle masigi mathakta state government ki maikaidagi West Gentia Hill District ki Additional Superintendent of Police Hiod Rimbaibu Nodal Officer oina hable haina Conrad K Sangmana phongdokki nakalamada Ministry of External Affairs ki maikaidagi Bangladesh ta leiriba India macha singna Dhaka da leiriba India gi High Commission piba paktak khudimak inna leinaba paktak pikre But I do urge our citizens also, if there is any information they have on anybody, we have given a nodal number, we have given a helpline number also. You can always call in this helpline number, and we have given a nodal officer's number also. So people can contact in those numbers as well if they find that any information is there which should come to us. So by next cabinet, hopefully we'll be clearing this proposal where there will be an online portal where we are urging every student from Meghalaya who's studying outside to please register and please give us your contact numbers so that you are in our database, and immediately if there's any situation, in a matter of just seconds, we'll be able to bring out all the details of our students who are there and the contact numbers so that in the future, if such situations happens in any part of the world, we have the necessary details and contacts. So we're coming up with that portal, and that should help us a lot in the future. But as of now, as I said, we're relying only on the information being given to us by the High Commission
and by the colleges that are there, and also by the citizens and the parents whose children are studying in Bangladesh. कोटा की मायोक्ता चंगसिलक्किबा खोंजंग सिंगदा मिसी मिना थोलकपदगी बांग्लादेश पुंबदा कर्फ्यू थमजिनखिबगा लोइनना अहेनबा मिलिटरी थाजिनदुना हौजिक ओइरिबा फिबम कंट्रोल तौनबा बांग्लादेश गवर्नमेंट थबक लौखली हाइरिबा खोंथांग असे लेबाक असिदा इरांग थोलकपदगी हौजिक फावदा सिखिबा मिगी मसिंग चामगा सुन्ना मंगा सुखिबा असिना मरम ओइरगा लौखलकपनी हाइना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तगी खंगलगली फॉरेन मीडिया अमन रिपोर्ट तौरखिबा अमगी मतुंगिना बांग्लादेश पुंबदा ngarang कर्फ्यू थमजलक्त्रिगै ममांगदा इरांग हौरिबा महिरोइसिंगना जेल अमदा थमजिनदुना जेल अदुबु मै थादोखि हारि महिरोइसिंग अदुना बांग्लादेश की नरसिंगदीदा लेबा जेल अमदा थमजिलक्तुना मफम अदुबदा फाजिनदुना थमलिबा महिरोइ चामरम लौथोखि तुंगदा हारिबा जेल अदु मै थाखि हॉस्पिटल अमगी पाव पल्लदुना सिखिबा मिगी मसिंग चामगा सुपना मंगा सुरे हाइना कन्फर्म तौख्रे चैरक असिदा हौजिक लेबाक अदुदा थोलिबा मिसी मिना यावरिबा थौदोक असि बांग्लादेश मनुंगी इशूनी हाइना इंडिया ना हाइख्रे इंडिया की मपान थौरम पुरिबा वांगांग लोय अमना फोंदोखिबगी मतुंगिना हौजिक लेबाक असिदा इंडिया मचा लिसिंग 15 रोम लैरी अमदी मखोगी फिबम सिंह मिनिस्ट्री असिना मिकुब नाहोम सिंह न सेनदुला लैरी हाइकी मपान थौरम की वांगांग लोय रणधीर जयसवाल न फोंदोखिबदा एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर ना मसामकना लेबाक अदुदा लैरिबा इंडिया मचा सिबु ngak senna ba haktheng na yengsin dul leiri haiki